jednu sam uspjela, ajmo vidjeti dalje. Druga je prsti, pršljan, prcka, koza, jarac, jare, jarkom voza. Ok. Prsti, pršljan, prcka, koza, jarac, jare, jarkom voza. 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 Jesam ja jedina koja je ovo super smiješno. Ok, znači prsti, pršljan, prcka, koza, jarac, jare, jarkom voza. Prsti, pršljan, prcka, koza, jarac, jare, jarkom voza. Prsti, fail. Prsti, pršljan, prcka, koza, jarac, jare, jarkom voza. Yes, yes. Ok, treća. Ajmo na treću. Na kantaru katran, kantar mjeri katran. 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 Ova je teška. Na kantaru katran, kantar mjeri katran. Na kantaru katran, kantar mjeri katran. Mjeri katran, katran, katran. Katran, katran, katran. Katran, kantar, kantar. Kantar, kantar, katran. Kantar, kantar. Katran, katran. Na kantaru katran, kantar mjeri kantar. Ne, falila sam. Pogriješila sam. Znači pogriješila sam. Na kantaru katran. Opet sam pogriješila. Na kantaru katran, kantar mjeri kantar. Pogriješila. Na kantaru katran, kantar mjeri katran. Na kantaru kantar, kantar mjeri katran. Na kantaru katran, kantar mjeri katran. Ljudi moji, s ovom imam baš problem. Na kantaru katran, kantar mjeri katran. Na kantaru katran, kantar mjeri katran. Ok, dosta mi je. S ovom sam imala najviše problema za sad, znači s trećom. Ajmo na četvrtu. Na četvrtu, ajmo na četvrtu. Četvrta je ovako. Usiriše liti se sir. 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 Ok, to je bila četvrta. Ajmo mi na petu. Broj pet je medo, medi, neda, meda. Neda, medo, medi, meda. 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 Medo, medi, neda, meda. Neda, medo,
11, 11, 11, 11, 11, 11. Broj 11. Riba, ribi, grize, rep. Riba, ribi, grize, rep. Riba, ribi, grize, rep. Ovo svi znamo. Riba, ribi, grize, rep. Riba, ribi, grize, rep. Tek sam sad skužila da sam vam totalno u faci, toliko sam blizu kameri. Sad ću se ja malo pomagnit da se ne osjećate napadnuto s moje strane. Riba, ribi, grize, rep. Riba, ribi, grize, rep. Riba, ribi, grize, rep, a zmija čuva noge. Riba, ribi, grize, rep. Riba, ribi, grize, rep. Riba, ribi, grize, rep. Ok, to je prije bio to je bio broj 11. Broj 12. Znači broj 12, 12, 12, 12, 12. Broj 12 je šalicom šećera zašećeriš ćeš šačicu češnjaka. Ok. Mislim da mi veće probleme predstavljaju ove bez č. Ove sa č rješavam, ali ove tipa šalicom šećera zašećeriš ćeš šačicu češnjaka. Ajmo. Šalicom šećera zašećeriš ćeš šačicu. Opet sam pogriješila. I sad tu prolazi jedan kamion, pa ćemo sad malo pričekat samo da on prođe. Jer ja stvarno ne znam koliko vi možete čuti okolo, ali ljudi moji, snimanje ASMR-a je toliko teško kad živiš na području gdje ima puno prometa. Ok. Šalicom šećera zašećerit ćeš šačicu češnjaka. Češnjaka, 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 češnjak smo imali kao trigger riječ. U prošlom videu kad sam radila hrvatske trigger riječi je bio češnjak. Češnjak, 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 češnjak. Šalicom šećera, 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 šalicom šećera zašećerit ćeš šačicu češnjaka. Šačicu češnjaka, šačicu češnjaka, šačicu, 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 šačicu češnjaka. Šalicom šećera zašećerit ćeš šačicu češnjaka. Šalicom šećera zašećerit ćeš šačicu češnjaka. Ok, ajmo reći da smo ovo riješili. Broj 13. 13, 13, 13, 13. Broj 13 je ovako, malo je duže. Petar Petru plete petlju, dok je petlju ispetljao, sav se u nju zapetljao. Znači, Petar Petru plete petlju, dok je petlju ispetljao, sav se u nju zapetljao. Petar Petru plete petlju, dok je petlju ispetljao, sav se u nju zapetljao.
momke danas. Baš sam luckasta. Baš sam luckasta. Uglavnom, pišite mi što želite vidjeti. Eto, uglavnom, nadam se da ste... Evo, ja stvarno ne mogu sad ni odjaviti ovaj video. Ne znam šta mi je. Uglavnom, ja se nadam da ste se barem nasmijali uz moje